Un grande porque que mereció más empata ante el Málaga, se cae del ascenso directo, pero recorta un punto con el liderato. Esto es 1 de 9, Unos de Nuevo, tu podcast de confianza, pero eso tú todavía no lo sabes. Esta gente que me rodea ha decidido titular este podcast con Ya nos lo creemos, pero bueno, yo me sé de una persona que ya se lo creía antes de este empate contra el Málaga. Quien no sé si se lo creía tanto es Xurxo Gómez. Como estás, Xurxo? Moi boas. Eu teño un profeta que... Efectivamente. Puede ir entrando Bea ya. Como non vou a creer este D? Porque ahora sí ilusiona. Ahora sí, ¿no? Ahora nos subimos al barco todos. Subimos ao barco, sí. Eu estou subidísimo ao barco. Hai sitio. Estou subidísimo á furgoneta de Hidalgo, a Hidalgueta. Porque claro, é que vexo o equipo e de verdade, ahora xa, falando un poquinho máis en serio, a min gústame moito o que vexo e vexo ao mellor Depor da temporada, a un Depor que recorda en moitas cousas a ese de inicio de ano, de curso, que nos ilusionou e está no seu mellor momento. Ademais, é unha unión coa afición, ahora comentaremos, que parece que eres un equipo casi invencible. Evidentemente queda moito, pero para estar ilusionados, contentos, con esa rabia de non ter sacado máis que un punto contra o Málaga, pero para ser optimistas, vamos. Sí, vimos un buen Depor este sábado contra el Málaga. ¿Qué te pareció a ti, Bea? ¿Cómo lo viste? Eu só vou dicir que si temos que asumir os que estamos aquí, ter que abrir sempre co hino de Italia. Bueno. Sí, eso só vai significar boas cousas, o sea, eu asumo, pero sí, eu tamén xa levo un pouco máis que Xurxo subida no barco, creo. Pero sí, desde que entrou Willen Songo no... Por exemplo, efectivamente. Pero sí, a ver, eu creo que hai razóns para ilusionarse. Eu non era unha cuestión de subirte ao barco, non, era unha cuestión de que a min antes non me parecía sostenible e agora pareceme todo o contrario. A ver como le parece a nuestro queridísimo Jorge Lema, que tamén está por aquí, como sempre. Moi boas. Bueno, un pouco na línea esta, non temos que pedir perdón, Lucía, porque ti xa o vías antes, pero sí, no, eu como estou moi de acordo con eso que dixo Bea, porque ao final no fútbol non che garantiza nada. Xogar ben non che garantiza ganar, xogar mal tampouco che garantiza ganar nin perder, pero eu agora sí que penso que o Depor está en capacidade para pelear a todo, se sigue este nivel de xogo. Eu creo que o máis claro é que máis alá de todo o que se poida decir de, bueno, yo ya lo dije, yo ya lo venía diciendo, non é o teu caso, Lucía, pero sí que non hai máis que pensar en como acabou o partido, que foi en victoria contra o Eibar hai un mes, unha victoria onde o equipo salío pitado de Riazor, e como acabou o partido outro día, un partido que acaba en empate. Eu creo que esa é a maior diferencia para toda esa xente que di de no, las sensaciones non importan, lo que importan son los puntos, pois que se poña ao final do partido contra o Eibar. E as declaracións de Hidalgo, que foi cando falou de eso de energías negativas. Claro, é que non hai máis que mirar unha cousa e outra para saber se as sensacións importan ou non, e para saber pois, o que decides vos, non? De se o equipo xa contagia, de se o equipo xa convence e de que a unión que hai. Entonces a mí parece moi boa noticia. Sí, a ver, bromas aparte, yo tamén me senté aquí y dije que con lo que había antes, es verdad que no te iba a dar, es verdad que sigue sin conseguir ganar a casi nadie de arriba, porque bueno, es un nuevo empate, ¿no? Ante un rival directo, pero es verdad que el cambio es notable y de hecho con esto que comentáis de la afición, a mí me dio una sensación al final del partido como de que los jugadores no se, o sea, este ritual que hacen de saltar ahora al final cuando se gana, me dio la sensación como de que los jugadores no se atrevían a hacerlo, claro. Y que fue la grada la que dijo, sí, claro que sí, ¿no? Claro. Sí, a sensación de unión, e creo que aquí hai un punto de inflexión e vendo o propio club, e eu interpretei no seu momento como unha sobrereacción e ahora mismo vexo que foi un acerto tremendo. Precisamente despois de Eibar, o seguinte partido na casa é contra o Zaragoza, e o club é o que promove ese recibimiento. Claro, porque además ves de perder contra o Granada. Exacto. Ves de perder contra o Granada na casa antes e tal. Sí, xogas en Ceuta, se non me equivoco, e gañas ao final de todo, e desde o club se promove un pouco ese recibimiento pola negatividade que houbo o día do Granada, que xa viña do día de Eibar, que sí que gañas, e como que a xente nese momento cambiou o chip, dixo, bueno, vamos a apoiar e a ver que pasa. Pero que cambiou o chip de verdade foron os xogadores, máis aló de moitísimas cousas que cimentaron moito esa confianza, como de ter ganado moitos puntos ao final, que creo que eso é un subidón de enerxía moi positivo, que che fai
creerte máis posible de cousas das que mellor eres, a volta de Chimo Navarro, a ubicación de Altimira, hai moitos factores, ¿no? Pero creo que o tema do recibimiento, ese empezar a crear comunión así, desde o propio club, insisto, que a mí de primeiras non me gustou, ahora mismo creo que foi un acerto, é o punto de inflexión desde que se está xerando esa comunión, esa unión entre a afección e o equipo, e que a segunda parte contra o Málaga eu casi tiño os pelos de punta, era un Coliseo romano eso. Sí, una era pasada. como, Foi unha pasada. Se vio impulsado muchas veces por eso, el Depor, como un poco más acelerado por eso también, ¿no? Por lo que... Sí. Bueno, hubo recibimiento otra vez, esta vez fue diferente porque el autobús llegó desde la rotonda del Pavo Real, no desde el paseo marítimo como es habitual. No gustó mucho esto a la gente, este cambio de tradición, pero fue por motivos de seguridad, según se explicó, ¿no? Sí, era un partido de alto riesgo. Exacto, cabe recordar os riesgo. incidentes que pasaron cando Claro, viñeron claro. os aficionados do Málaga o ano pasado. Yo estoy segura de que que cuando se vuelva a hacer llegarán por el paseo marítimo, imagino, Sí, en un se pode, partido seguro, más sí, tranquilo, más sí. normal. E o Depor debería intentar loitar por eso. Sí, é que eu creo que foi, bueno, aparte de deixando a un lado que evidentemente é o paseo máis bonito que hai para chegar a un estadio en toda España, foi raro. Porque, Sí, foi extraño. Claro, o bus parou un pouquiño antes, porque si para xusto diante da porta cero non ves os xogadores, porque a porta do autobús cae hacia outro lado, pero foi raro. De feito, Foi raro para ellos también, que no sabían lo que tenían que hacer. Que para eles tamén, que moitos baixaron do bus e intentaron... Es que yo creo que bueno, intentaron, no. Pensaron que tenían que entrar por la puerta de prensa. Por la nuestra, sí. Yo creo que fue un poco improvisada esa bajada Sí, antes, o sea, ser. pararles un poco antes para que la gente les vea, entonces nadie les avisó a ellos tampoco de por donde tenían que ir, ¿no? Y al final justo hay dos puertas seguidas, una es la de prensa y algunos, ahora lo vamos a ver, pues como Fer, yo o Chimo, pues se confundieron un poco. Vamos a ver cómo fue la llegada de los jugadores. Vienen los primeros de fiebre. Sí, sí. Bueno, volvimos a Bella, por cierto. Saludó un Blatieri. Tenía que ver un ordenador ahí dentro. Quiere ver yo la puerta de prensa. Va todos detrás y fue un poco improvisado, yo creo todo, ¿no? Yo de repente vi que estaba grabando y les tenía a todos encima y yo, a ver, ¿pero qué estáis haciendo? Encima, Ferjo de lado ese cara moitísimo. Sí, porque como... Sí, a min, claro, seguía, ¿no? A min o detalle que máis me gustou deste vídeo, que dou pa moitas chanzas o día do primeiro recibimento, comentaba yo Xurxo outro día, é creo que a clave desto é a actitude de Hidalgo. Totalmente. Porque este tipo de cousas, falámoslo máis veces, este tipo de cousas hai a moitos xogadores que igual lle pode impresionar pa mal. Sí, de claro. decir, hostia, pero que ti vexas ao teu líder salir de primeiro, pouco máis que tirarse encima da xente para que o mantén como nun concierto. Claro, esa é unha maneira de demostrar de... Aquí o primeiro eu o primeiro vou eu, pero xa non só vou por diante, senón non morden. O sea, están aquí pa nós. Están con nós, están con nós, non veñen para meternos ao pouco que lle dou. Claro, por eso, a mí pareceme que eso, eu creo que, vamos, eu pola maneira, bueno, obviamente, se vou nese autobús, igual non salo. En vez de meterme pola porta de prensa, xa directamente me escondo atrás. Pero eu creo que ao mellor houve moitos xogadores aí dentro dese bus que estaban como un pouco, ostras, a que se está montando aquí, e que viron facer iso a Hidalgo e dixeron, por que no? Para min iso é unha das claves destas cousas, de que estas cousas non se che volvan en contra. A ver, que Hidalgo cambiou o chip. Sí. Cambiaron todos, pero sí que Hidalgo creo que ella estaba volviendo un pouco en contra a actitud esa que estaba tomando. Bueno, recordemos que le pitaban en la alineación y el otro día hubo aplausos. Sí. Y yo creo que ningún pito. Eu creo que se deu conta vamos, eu alegrome moitísimo por iso que ti dis. Evidentemente, eu quedaríame contigo no bus. O sea, non me sería. A ver, yo bajaría. A ver, es que es una situación que hay que saber llevar, estar aquí, o sea, pero no porque nosotros seamos del Depor y lo digamos más que nada, sino porque es verdad, o sea, es lo que dices, tú estás en ese bus y ves eso y dices, toda esta gente está esperando que yo ahora, claro, pues lo saque adelante esto y te puede jugar
en contra, evidentemente. Eu insisto, creo que el mismo non era consciente de como gestionalo e de aí moitas veces que tiña ese comentario ou de deixar entrever que non entendía esa sensación pesimista en torno ao equipo cando o equipo iba sumando e evidentemente aí houve conversacións co club, entendo, supoño que o psicólogo tamén tería moito que ver aí, e houve un cambio de chip, un cambio de perspectiva. Mira, si ahora mismo a sensación é negativa, nos non podemos mandar mensajes negativos, temos que facer todo o contrario e irnos ao lado oposto. E creo que eso foi o que fixo, pois unha sobrereacción, entre comillas, con ese primeiro recibimento, cando faltaban 10 partidos, que era un mundo, 10 ou máis, non? Se non me equivoco. No máis, aí. Foi 11, quedaban 11 finales. Exacto, faltaban 11 partidos e xa recibes o equipo por primeira vez. Eu tiña certo reparo en como podía salir, porque ao final, como, vale, sí, pos a xente, digamos, moi alterada e con revolucións moi altas, pero si tes un inicio de partido como contra o Granada, por exemplo, pois eso pode se vir en contra moi rápido. Como veu no seu... Non houve recibimento, pero os primeiros minutos do Granada... O Granada marca no minuto 15 ou así, pero xa había unha sensación, pero xa antes do gol había unha sensación de... Aí non houve recibimento, e, sin embargo, contra o Zaragoza, que é o primeiro recibimento, empezas ben, recibes o gol, pero como o equipo non se cae, pasa todo o contrario, ¿no? Digamos que creo, insisto, ese recibimento, ese cambio de chip de estamos todos juntos, estamos a nada de volver a subir, comentábalo ti hoxe no artículo que temos abrindo a web, ¿no? Que o Depor está máis cerca que nunca de volver a primeira división. Entonces, bueno, que nunca no, obviamente, que nos últimos 8 anos, que é moito dicir. Es mucho. Porque estás fora de ascenso directo, pero recortaches un punto a estas liderato. alturas, que de feito a estas alturas, nin siquiera o ano de Nacho González, e depois ven Martí, porque a estas alturas, cando chega Martí, xa estabas sudando para meterte en play-off. O sea, xa te caeras dos primeiros. E comentámoslo o día previo ao día de Córdoba, que fixemos tamén unha peza, cando faltan 10 partidos, en todos os precedentes que hai desta segunda división con play-off, sempre suben, ou case sempre suben primeiro, segundo, terceiro directos. Claro. Ti ibas terceiro, bueno, estás no camiño de verdad, máis cerca que nunca de subir en ascenso directo, logo playoff xa se verá, si que chegas a playoff, pero na Liga regular estás moi cerca de subir, recortas un punto con ese Racing Santander titubeante, o Almería... Es que é unha locura, hai que decirlo. E vai ganando 0-2, perde 6-2. Sí, é unha locura. É verdad que o Racing é capaz desto e logo igual o seguinte partido gaña pero hai a sensación de irregularidade. Pero non deixa de meterse na cabeza. Exacto. E os fantasmas. Claro. E os fantasmas. É que ademais ni siquiera che queda que poidas decir, no, pero o partido que ganei nesta mala racha ganeino con contundencia. O partido contra o Sporting acaba sendo un 3-1, pero estuve vendo o partido é un meneo do Sporting curioso. Claro, eu creo, se na nosa cabeza entra sempre o e se o Racing volve a pecho frío, imagínate na deles. Claro. Exacto. Pero si íbamos como un tiro, ¿qué está pasando? Y lo hablábamos yo ayer al terminar el partido, que decíamos, ha vuelto a perder y aún así sigue líder con, bueno, cada vez con menos diferencia, pero la diferencia que tenía y la que ha liado. O Racing salió de aquí con 7 puntos sobre o Depor. Y a sensación de ser un equipo xa establecido, maduro, completo, sólido. E volveu a caer un poquinho entre as baixas que obviamente influen tamén que bueno, o que falamos cando o sea, era imposible que non se lle notara que se lle estuveran caendo todos os delanteros. É que un equipo sin delantero, falaremos do Depor ahora, un equipo sin delanteros que non pode funcionar, o sea, non máis alá polos goles, senón o que fan que o equipo xogue. É claro, ao final caéronselle todos, porque todos. Está volvendo Villalibre agora. Claro, volve Villalibre, pero non está en forma, Guliasvili, que ten moi boa pinta, pero non é ese delante de referencia, e daquela está tendo problemas, máis alá de que eu creo que tamén un aspecto mental de que exacto, de que os fantasmas viñeron claro que ahora Racing está lle gustando, o Almería tampouco saca os partidos solvente, o Domingo gaña daquela maneira contra nin o Depor tampouco, o sea, non lle sobra nada, máis alá do que estamos falando do bo momento, o sea, non lle sobra nada a ninguén. Pero sí que é verdad que se ti miras unha foto general, o equipo que chega a este sprint xa final de todo, as últimas 8 jornadas, en mellor dinámica, con mellores perspectivas, é o Depor ahora mismo, que pode cambiar, o fútbol é tan volátil que cambia. Y también, ojo, el calendario de cada uno. Tamén. Que ellos tienen que enfrentarse todos, casi todos entre ellos. Antes de empezar a gravar, mientras ibas a polo ordenador, o Málaga
ten... O do Málaga é un escándalo. Y lo que O sea, le viene ahora seguido, claro, Málaga, claro, o sea, claro, una locura. que lle Sí, ven, sí. bueno, mirámoslo tíamos onte, Sí. Tédelo na Guau. web tamén, Exacto. tédelo na web xa tamén, un repaso de todos os partidos dos 8, puxemos, hai un corte bastante importante xa de 8 primeiros, porque despois Sí. o noveno é o Ceuta, que xa ten 48 puntos, o sea, xa son puntos, porque son creo que 9 hasta o playoff. Entonces metemos tamén aí o Castellón e o Eibar, o Castellón porque acaba a jornada ainda luns, ainda ten que xogar, e o Eibar porque ven como un tiro, o mellor equipo da segunda Sí, 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 volta, sí, sí. solo perdió contra o Depor aquí en Riazor, e o Eibar pode acabar meténdose aí. Que bueno, que esto es la Liga de Promotion y ya sabemos que todo puede pasar, Sí. pero que sobre el papel, Sí, eu el Depor es cóstame el que ver... lo tiene un poco más Claro, o sencillo sobre el papel. calendario do Depor, eu creo que é a nivel de fortaleza de calendario, mira que eu non me fío tanto por equipos que estean abaixo, pero Valladolid, Leganés, ao final teñen bons xogadores porque son equipos que veñen de primeira división, poden liar, pero claro, é que ves o do Málaga. Claro, que eu creo que máis alá do calendario de Os o puntos que calendario saquen dos entre outros eles, que se van Claro, matar. que esta semana, Claro. O sea, vanse pegar tiros uns aos o outros. Depor vai ir a que Huesca, gusto. o Depor vai a Huesca sabendo que se gana vai volver a ascenso directo. Exacto. Sí. Pase o que pase, Exacto, porque o bien Almería e o Racing, Racing Almería. xogan no Sardinero, por encima por detrás, Málaga e Las Palmas xogan entre eles, esta jornada pode ser unha jornada de 6 puntos Tens que para sumar. o Depor, claro. No, O sea, sumar tens que non. sumar os 3. Y de hecho el Depor, uno de los que le queda es Las Palmas y es en la última jornada. Na última jornada, claro, exactamente. Tampouco Que vai nunca ser- sabes como poden chegar os dous equipos a ese Claro, que ao momento. mellor ti estás xogando algo, pero Las Palmas xa ten o playoff asegurado, non pode chegar a ascenso directo, xa O tú ya no te reserva juegas nada. xente. Bueno, sí, exactamente. Posibilidad también. Como digo. Hay que Aí contemplarla. ese... Non creo que o Vale, Depor- hicimos un vídeo. No aire, hay Hicimos un vídeo de ambiente cuándo iba a ascender el D, porque lo publicaremos hoy o mañana, y os prometo que la gran mayoría decía en Valladolid. O sea, Penúltima jornada. hay Moitísima xente. una sensación general de no sé por qué, pero... Bueno, eu creo que hai unha sensación de que a xente non quere ver o playoff. no, nin eso en seguro. pintura. Eso seguro. Eso A ver, seguro. eu estou moi optimista con este Depor que vexo, que, insisto, todo pode cambiar, podemos vir a semana que ven, pero pareceme difícil ascender en Valladolid, xa non por un tema Sí, de ter que claro. sacar 3 puntos ao terceiro nese momento, sino porque además tes casi todos os golaveraxes perdidos. Claro. Entonces, ollo. Aí está. A mí no me parece... Bueno, a Que ver, le é vas que, dicindo que vamos a ascender en sobre Valladolid. todo porque, ojo, que Tempo. pues ademais, todo tempo. ben que estamos falando, Incluso la jornada anterior. todo ben que estamos Bueno. falando do equipo, ao mesmo tempo eu tamén saco unha lectura un pouco menos optimista ou do partido do outro día, que é un o que decía Lucía, que che costa moito ganar dos equipos de arriba, e outra que incluso no mellor partido do ano, como dixo Hidalgo outro día, as túas carencias siguen sendo as mismas, que están nas dúas áreas. Non tes delanteros que marquen diferencias nesta categoría, Atacantes. e non tes centrales dominantes que cando o equipo rival empuja na área poidan resolver eses balóns. O outro día o Málaga mete xogou a balón parado. Sí, ou defensores. Eu igual... Defensores, sí, non solo, claro, non solo os centrales. Loureiro está moi Sí, ben. pero vale, sí, un equipo non tes que sufre. un sistema defensivo, xa non só que sufre, eu creo que xa non só saber sufrir, eu creo que é falta de calidad defensiva nos duelos directos. O sea, vimos o outro día, Chimo, Loureiro, incluso o propio Novi defendendo cara adiante son sobresalientes. Pero levalle toda a temporada costando moitísimo, o sea, moitísimo cada vez que hai balóns directos á área, o equipo sufre unha barbaridade. O gol do outro día é un fallo de Villares, pero hai outro córner donde o balón pasa pola área. Entonces eso, cos equipos que están arriba, eso pode che costar disgustos como o do outro día, e insisto, que podes seguir xogando como o sábado, pero que non che dea porque falabas da segunda parte. A primeira parte é unha boa primeira parte do Depor con máis control, pero unha boa primeira parte na que moitas situaciones non chegan a ser ocasión porque os teus delanteros non lles dá, simplemente non lles dá. E claro, eso... Sí, Sí, yo, penaliza. es la única nota un poco negativa que le pondría a esto. Que contra los de arriba, pues no... Y Que al final son contra los que... Claro, que son os equipos... Bueno, porque son, claro, Claro. son os equipos duros e son... A ver, yo no creo que vayamos a jugar playoff, y lo digo de verdad, pero en el caso de que juguemos un playoff, eso sí me parece algo preocupante. Eso penaliza. Sí, claro, eso tanto. penaliza. Porque en playoffs non vas ter... O sea, é moi difícil que teñas 10 ocasións claras. Y un playoff es otro mundo, ya. No, claro, no playoff non tes margen de error. Claro, por o sea, eso ya o sea, es ti, otra vas a tu cosa. casa. no playoff vas ter 3 ocasións, 4, e tens que meter unha. O que pasa é que creo que focalizándonos neste partido, ti dices, bueno, as carencias son as que son evidentes, le vamos comentando toda a temporada, polo menos achegarte o máximo posible a tua mellor versión. Claro, claro, Entonces, claro. eu creo que a mellor versión deste Deportivo contra un rival directo, contra un rival que precisamente ten un ritmo de xogo alto, que é Sí, capaz sí, de estresarte moitísimo, pasou todo o contrario. Entonces, dis, bueno, incluso así,
podo claro. chegar a ser optimista porque veixo que un equipo que non lle supera a situación. En moitos partidos contra rivales directos perdías ou non gañabas, pero que ademais había tramos de partidos bastante importantes nos que eras inferior e nos que non sabías responder. Recordemos que el Málaga en la ida te mete 3. Exacto. E non era un rival directo, estaba aí abaixo, Sí, pero sí, sí. o partido no Sardinero, ¿no? Que empezas un pouco ben, veste abaixo, sobre todo na segunda parte, a raíz dese 1-1, metenche un meneo descomunal, e logo ao final, pois sí, a base de empuje de tal, podes empatar, pero non era un equipo tan redondo con Pero, por tantos exemplo, momentos de partidos. recorda o partido co Racing de Santander precisamente en Riazor. Un partido non foi a excelencia do outro día contra o Málaga, tampouco o rival era o mismo, pero eres mellor que o Racing. Sí, ligeramente. Durante sí. hasta o gol, Sí. que aí sí que perdes a cabeza un pouco, pero na primeira hora de partido... Foi un partido parecido á primeira parte do Claro, Málaga. pero chegando, pero ti chegas non, despois cometes un error, esas cousas son as que te penalizan. Sí, pero- Eu é a única, o sea, vendo se o equipo mantén este nivel, a única duda que teño de non ser capaz de enlazar triunfos con continuidade das 8 jornadas que quedan é iso, que non che dea polo nivel de eso, Nas polo áreas. nivel nas Claro, áreas. pero, Sí, pero sí. esas carencias xa as tiñas. Me No, no, refiero, claro. cando as puideche solucionar, decidiche non facelo, porque apostache por Bill, ok. As carencias arriba van a seguir tendo Sí, porque sí, os xogadores sí, son os claro, mismos. no, Entón, tes o que que- Xurxo, polo menos intentar acercarte a No, mellor claro, versión, por suposto. porque senón, volvemos ao de antes. No, eu baixo, eso desde lojo. No, sí, eso desde lojo. Pero que dentro de esto, porque dá a sensación de que estamos falando aquí de que Depor vai facer 24 de 24. No. É que, mira, viña falando con Xurxo camiño do periódico, é que o equipo que pense que nestes No, 8 nadie. partidos os vai facer todos O que vai, se vai ir todo rodado. No, non vas a no, comentar pero por eso- tal. pero por Estas eso 8 jornadas van Por ser eso falamos terribles. que, máis alá de que... Porque, perdón, recordemos que los de abajo también se están jugando mucho, sí, o sea, claro. y tampoco Por eso- están fallando muchos, o sea, están... Eu creo que vas a ascender si eres capaz de ser regular nestas 8 jornadas e de, pois o que falábamos, sacar 15 a 16 Bueno, puntos. se necesitas, Cabeciña. se eres capaz de añadirlle pegada en 2 ou 3 jornadas clave para poder aproveitar eses momentos, sí, porque a nivel de dinámica de xogo o Deportivo ahora mismo é o mellor equipo dos que está arriba, pero Sí, sin duda. porque a primeira parte, xa falando un pouco do partido, mellor antes de pasar ao Power Ranking, a primeira parte é típico partido de playoff total. Sí. E compites ben, eres un equipo sólido, que non concede Defiendes prácticamente nada, que ten máis que ocasións que tuvo algunha, sobre todo a de Bill, lembrome esa que é un roubo ao central e casi un man a man que se aproveita, sobre todo moitas situacións, esa palabra que Claro. di Hidalgo, que non terminas de concretar, e o Málaga ten moi pouco. E logo está unha segunda parte na que sacas o freno de man e é un arrase constante, ¿no? A base de ritmo, logras ese gol ao final que xa, home, parecía que sí, eu xa estaba dicindo, por favor, que ahora non pode escaparse. Non, pero son como dúas versións do Depor e as dúas moi próximas, eu creo que ao teu teito e ao que podemos aspirar ao 10. Máis alo de, logo acerto nas áreas, claro. Sí. Bueno, así lo hemos visto un poco nosotros. Vamos a ver antes del Power Ranking cómo lo vio la afición al salir del estadio. Bueno, a ver, me fastidia haber empatado porque empezamos ganando, pero bueno, según yo en mi cabeza, como celebré 3 goles, por lo menos me lo pasé bien. Algo es algo, ¿no? A ver, yo creo que al final el empate es un muy buen empate visto así desde lo global y era un partido que se podría haber ganado y yo creo que es uno de los mejores partidos en casa esta temporada, pero bueno, que esperemos acabar la temporada bien y sufriendo estos 4 partidos que quedan en Riazor. Hombre, somos el Depor, no lo íbamos a hacer fácil. Bueno, duro de ver, mereciendo ganar, pero un pouco injusto ao final. Todo o partido dominando, pero ao final non se dou. E bueno, non lle temos nada que facer, pero bueno, hai que seguir animando que ainda quedan varios finales por xogar. Bueno, a ver, yo creo que tuvimos bastantes para ganar el partido, pero bueno, yo me quedo con la actitud del equipo y sobre todo la buena racha que ahora estamos teniendo, empezamos a jugar bien, yo creo. Yo creo que somos un equipo con nombres y aparte creo que también estamos jugando bien y creo que nos merecemos estar en primera. Temos que seguir así nesta racha, un pouco mellor, ainda non está nada perdido, seguir con todo. Bueno, jugaron muy bien. Nos merecimos ganar, 100% ascendemos. Sí, yo me veo muy cerca. El otro día nos dijiste que si el Depor ganaba te ibas a Pelícano y volvías a las 9 de la mañana. El empate vale. No, no vale, y más que nada porque en el gol se me cayeron las gafas al suelo, alguien me las mangó, las gafas de Ray me casi 200 pavos y no aparecieron por la grada. Estuve rebuscando ahora y no aparecieron, así que me da que Pelícano nada. Más para casa. Llevo un enfado encima desde el gol que no animé ni un minuto más, vaya. ¿Qué os pareció el partido? El partido bien, las gafas mal,
Hoy jugamos bastante bien, la verdad. Otra vez intensidad que da gusto y muy buen partido del equipo. Fallo ese gol del final, pero bueno, a ver, suerte del Málaga, llegaron un tiro, un gol y es lo que hay. La sensación general era esa de... A las gafas. No, la de las gafas no. A ver si aparecen las gafas del pobre hombre. Manda un mensaje ahí de Sergen ya robó las gafas. De hecho, cuando acabamos de grabar me dijo, a ver si llega alguien y aparecen. Y yo, bueno, no creo. La buena pero respuesta ojalá. que tuvo Estampita de Villares, a ver si Sergen se pone en contacto con los chavales. Non se xa desmangante. Claro, non se Sí, desmangantes. hombre. E devolve dellas gafas. Pero bueno, que la sensación general era esto. O sea, evidentemente si hubieras ganado hubiera sido diferente, lógicamente, pero quiero decir, era esto de la gente estaba como, joder, es que podíamos haber ganado, qué pena. O sea, era esa la sensación. Yo creo que por eso, como parece que alguno de los que comenta está como muy abajo, pero no, era como más... Luego siempre dejaban el jugaron bien. Entonces, sí, yo también creo que va por ahí la cosa. Sí. Claro, cando te ves ganando no minuto 80 e sales co empate, eu creo que te vas ca sensación agridulce, pero despois eu creo que todo o mundo que pensou en frío sale, a ver, foi a reacción, quero decir, Tal cual. é que o momento no que a afición chama aos xogadores cando empezan a saltar como cando se gana, bueno, que é como, vale, ganamos. O punto ademais fixose moito mellor o domingo, vale que o Almería che pasa, pero que o Racing non se despegue, é que ahora mismo antes casi daba a sensación de que quedaba un puesto de ascenso directo, agora non, agora están os dous en xogo, entonces ves o Racing aí, xa non só te preocupas de decir, bueno, o Racing deixou ir, vou pola segunda plaza, ahora xa tes os dous, entonces, bueno. Sí, un poco esa sensación, hubo en Riazor. Pero bueno, vamos a ver nuestras notas del Power Ranking. Ahí está. Así estaba después de Córdoba. Así está después del partido contra el Córdoba. Mario Soriano de primero, por supuesto. Adrián Timira de segundo. Lucas Noubi de tercero. Cuarto Coagliata. Quinto Villares. Sexto Ricky. Ferrio de séptimo. Y octavo Luis Micruz. Después ya le siguen Mella y Parreño, que siguen ahí. Vilen Songo, Loureiro Barcia, Chimo Navarro Molatiri y cierra Patiño. Unha cousa, antes de empezar o Power Ranking, que vimos ahora após do partido, mandamos un saludo para Valencia. Ay, sí, es verdad. Sí, exactamente. Es verdad, muy bien, Bea, ya hiciste lo tuyo. Me voy. Muy bien, es verdad. Sí, unos chicos de Valencia que nos pararon al salir, de que ven el podcast y todo eso, así que un saludo. De hecho, me hizo mucha gracia porque dijo, se lo dije a Bea después, que la hija, que lo ve con él, que él le manda a verlo, que la hija dice a veces, ¿cuándo acaba? No sé qué, y que el chico dice, espera, que falta Xurxo por hablar. Y yo le dije a Bea, con todo lo que habla Xurxo, en algún momento podía... De eso se trata, para claro. que final. No creo que estuvieran esperando a que hablara Xurxo, pobre. Bueno, pues un será saludo. la excusa que llevo. Claro. Y la niña, ¿cuál es Xurxo? A ver, ¿qué Xurxo habla? Es que hablamos mucho, pedimos perdón a la hija, pero que se enganche. Que se enganche. Bueno, vamos allá. Empezamos con Ferrio, que bueno, tuvo un partido tranquilo en general, pero queda ahí la duda, ¿no? De la jugada del gol, de si puede hacer más, si no puede hacer más. Hay mucha discrepancia de opiniones en este sentido. Muchísimo. Démoslle que xa salei un menos. Sí, nosotros le dimos un -1. Eu canto máis a incluso yo fui cambiando de opinión tamén según... Chegamos do partido e dixome Xurxo, eu como que... Porque eu realmente pensaba, convencino de que non podía facer máis porque é moi cerca. Tiene mucha gente delante. Pero que eu canto máis a vexo, máis me subo ao barco de Xurxo de podo facer máis. Creo que un porteiro de ascenso ten que sacar. Eu creo que ten o problema de que duda por... Cando remata Niño, hai outro do Málaga que fai o amago de dar ese segundo de decir non vou ir a polo remate de Niño porque igual me cama a dirección. Reacciona. Sí, pero eu creo que é como que se lle, sabes, reacciona pero non coordina coas mans. Se lle funde un plomo, claro, el toma a decisión, pero o corpo non lle responde rápido. A mí parece a reacción é boa, pero eu creo que falla a colocación das mans. A mí parece un error, claro que me parece un error. Porque se cola entre o medio, o sea, toca llena de abaixo e cola entre claro, dime cuenta, eso sí, eu non sei se estaba desontanto onte pola tarde, mirando esa fuente inagotable de sabiduría que é Twitter Depor, dime cuenta de que se montara un lío, porque parece ser que en vez de decir que fallaran os dous, tanto Ferrio como Villares, a xente estaba aproveitando para pasar facturas, era no, Ferrio non foi culpa solo de Villares. Bueno, e outros era, Villares non foi solo culpa de Ferrio. Sabes, é como, ostras, fallaron os dous. Ese remate non pode suceder. Claro, non pode suceder ese remate grave de Villares. Unha vez que sucede, é parable. É parable, claro. É así de fácil. Claro, nun partido no que só che tiran unha vez. Entre palos, sí.
Sí, Bueno, porque si entra o remate de Joaquín, que toca creo que en Chimo, fai Sí, unha parábola bueno, tremenda e dá claro, no palo, pois non pode decir nada. claro. Pero esa sí que dá a sensación de un porteiro, o que dicías ti, Bea, de ascenso, que hai tan pouca diferencia entre quedar segundo, quedar terceiro, Claro. son as accións Sí, que ten esperas que ten o que parar. fixo ante o Córdoba Exacto. co remate de Rubén Alves ou co remate de Guardiola cando hai a pérdida de Patiño, pois esperas que o faja todas as semanas. Esta semana, por exemplo, Ferro quedou un pouco a deber, porque entre o de Gijón e o do outro día, pois quedache a deber. Bueno, pues tiene un -1 Fergio, que cierra ahora mismo el top 8 y seguimos con Chimo Navarro. Mi madre, qué importante es este nivel de Chimo Navarro ahora. O sea, se pega una carrera al final del partido que parece que acaba de salir al campo. O sea, increíble. Temos un +3 a Chimo, Moi notable. merecido, además. Eu insisto, creo que unha das claves para ver esta versión do Deportivo é Chimo Navarro. Sí, O Depor pode volver a defender como principio de temporada, sendo un equipo que condiciona moito a salida do rival, orienta, e no momento no que meten o pase progresivo, empuja desde atrás, é moi agresivo con eses 3 centrales, 5 defensas, como lle quirades chamar, gracias a que pode serlo porque está Chimo, que neso é un as. Logo todo queda en ataque, o ben que se entende con Altimira e con Luismi nesa banda dereita. Bueno, parece un partido colosal de Chimo Navarro e unhas explicacións de por que o Depor subiu tanto o nivel. A mellor noticia que volver a recuperar rápido este nivel. Eu tiña dúda, porque Claro. ao final é unha lesión muscular. Sí, moi el mismo complicada. dixo, ao pouco de volver di que sempre tes ese medo, non? De cando ves de estar 4 meses fora, volves a Non queres correr, correr. e cando das o sprint, sempre te vas mirando. Además, Chimo, pues mira, desde que estuvo no Depor tuvo xa varias lesións destas así musculares Nunca importantes. tan gorda como esta de tendón, Claro, que casi ten que pero- pasar polo quirófano. sí, pero Eu creo que entonces, deixo, que ten olvidadísima. No, bueno, E se non a ten, disimula, polo menos, disimula non moi olvido. ben. Sí, no, moi ben. Chimo, se pode xogar os 8 partidos, vai ser moi difícil que o Depor non vai a estar arriba de todo, porque é diferencial. Sí. Bueno, seguimos con Lucas Novi, que le voy a dar paso primero a Bea, porque preguntaba al terminar el partido si se podía devolver la suscripción a la Full Experience. No, en verdad seguiría pagando toda a vida. Ya lo he porque- recapacitado. Es el ¿Sabes qué momento, pasa? que Que te pone tensa en el momento. Claro, sí. que eu no momento digo, eu un día vou quedar sentada no asiento Riazor con infarto de miocardio por culpa de Lucas Novi. Porque, bueno, he de decir que outro día, Lucas Novi, si estás vendo isto, te has pasado. Temos que Xogou encontrar con maneira de revertir o vídeo da presentación onde está cas mans así para que faja. É como estuvo demasiado no alambre, incluso máis do habitual. Pero é que despois sale ben, porque ten unhas condicións, pues, claro, que cañe dará moitos. Pero Bueno, que pensou que Chupe non era Sí, era sí, outro se vino dianteiro arriba. calquera de segunda división. Sí, E foi a chocar con el un par de veces e como, a ver, onde vas? se ve arriba. Non pode ser, é que decir, a física existe por algo. Se chocas contra alguén hai posibilidad de que non o tires. Sí. Entonces, Na súa cabeza, no. Na cabeza de Novi, no. Diría, che, que dis? Sí, como, o sea, bueno, tira. Claro. La confianza de Lucas. Que es física. foi un pouco sobradeta aí na algunha acción, sobre todo hai un balón que lle meten en longo que sale a banda esquerda e se fai un control coa dereita que non é canónico porque está máis cómodo, pero non é o que debes facer, en vez de reventala fora ou tocala coa esquerda polo menos, e coa dereita e contra o enseñándolle dianteiro o balón, para que que non lla ten roube, ningún sentido, entonces, o sea. É que me volvo moi nerviosa só. É que además xa é un fallo de concepto, como que falábamos outro día de Inés Pereira, porteiro do Depor femenino en Granada, foi, non? No, Sí. no gol que falla, pero non só falla na ejecución, xa non ten, xa Non é falla natural. no concepto, Vai non ca mão podes que ir non ca man é. esa, pois outro día o que di Xurxo, o sea, ti non podes controlar o balón coa perna donde tes o teu rival, o sea, que E Lucas eso Novi diría, che, por... Ou se no vou, puedes. se vou controlar, vou sacar de 4 metros. Claro. No puedes, no debo. Claro. Pero bueno, eu dixen, No, te que lo o comprar todo. compras Lo hemos ou- comprado así y así. Pero bueno, dalle tamén moita personalidade a esa liña defensiva, É que a non? É min- capaz de ir cara É adiante divertidísimo. tamén. Pero a ver, ¿divertido o te pone nerviosa? Pues, tía, non sei, Ambas supoño que cousas. Se será pone algo moi parecido nerviosa, á pero droga, luego sale- É como, no, é como non subirte a sei. unha montaña rusa, Vea. a que lle gusta as É montañas verdad, rusas. engancho beber a Novi, pero a veces sufro, pero é un... A min gusta máis o metáfora das Síntome montañas un bucle rusas. con él. Por favor, rectifica. Que Non, ¿Qué? non falemos de drogas. Claro. Siento que Que será, como la- supoño será- que será algo parecido, en plan, síntome enganchada a Novi, Rectifica. pero paso mal, no. Non se fomenta desde aquí, non se No, fomenta no. desde aquí o consumo de sustancias Pero sí a estupefacientes. Lucas Novi. Que similar, É según como- vea. No, pero bueno, bo partido. bo Sí, partido. tiene un 2, tiene un 2. Sí, é que Bo porque partido, estamos pero- falando Sí, É un pero- accidente, pero un un dos. accidente a punto de suceder constante. Claro.
Sí. Sí. Desde aquí le pedimos a Lucas Novi que se relaje un poquito, por favor. Sí, Eu- veña de marcar o gol. Eu creo ademais, que por Córdoba. un momento olvidouse de que cortara o pelo. Pensou que seguía tamén- tendo rastas. Y también que estamos hablando de esto porque es lo que decís, está ahí, pero luego lo soluciona. Pero el día que no lo solucione, Sí, pues outro día igual estuvo tenemos moi un ao límite problema, de claro. solucionar. Entonces, Porque no estuvo vi. máis cerca que nunca. Nunca Ponse dejes de ser tú, pero bájale un poco. Ponse temporalmente primeiro. Sí, temporalmente, exacto. Y seguimos con Loureiro, que bueno, un partido muy serio de Loureiro otra vez, tanto atrás como sumándose mucho al ataque. De hecho, os iba a comentar que terminará la temporada así. ¿Conseguirá Loureiro marcar gol antes de que termine la temporada? Hai tempo que Porque- non nos roza xa, non? Sí, desde Bueno, que yo quito Pero bueno, siempre está ahí como Sí, no, de feito outro día a balón parado. dalle unha asistencia, fai A unha Novi. deixada a Novi Mm. precisamente neste centro de Jeremai xa no final, que Novi non é capaz de rematar. Sí, sempre está cerca, pero de Sí. momento non foi capaz, pero bueno, o partido do outro día de Loureiro, a miña primeira parte, o sea, sobre todo os primeiros 20-25 minutos cando o equipo Como aínda se controla está la asentando, rubia. cando aínda se está asentando, que aí o Depor aínda non estaba dominando e tal, é un escándalo de partido. E que dá igual que xoga no perfil esquerdo cando podes defender así. Claro. E ten esa libertad para ir cara adiante, anticipar, salir de zona e ser como ese central lateral, neste caso esquerdo. E logo con balón, que interpreta ben o xogo. Obviamente non está tan cómodo e aí perde o equipo sin Barcia, que tamén viña de xogar un moi bo partido contra o Córdoba e non lle deu continuidade a Hidalgo, comprensible tamén porque quería volver a esa defensa que tamén lle está funcionando, pero a min gustoume en todo o Loureiro, bueno, ten ese +2, eu creo que incluso, Sí. bueno, eu diñe máis nota. Eu diñe un notable alto porque para mí fixo un partido de Sí, su dous ou tres, eu non sei se ahora se dous ou tres. Yo tampoco me acuerdo que le di, pero por ahí todo. De todas formas, sí que me acordo que non era un 2 baixo, era Casi casi un tres. rodeando, non sei se era Podría 2 con ser un 3, 2 con 4, unha cousa así. Redondeamos sempre, pero aí está o tema. Bueno, pues ahí se queda Loureiro muy buen partido. Seguimos con Coagliata, otro que tal baila. ¿Qué os pareció el partido de Coagliata? Coagliata, eu creo que de todos eses xogadores que van no bus e que se esconderían, non creo que Coagliata sea un No, deles. Vamos, eu creo que estaba deseando chegar. Deixádeme salir. Se le hace larga la de, recta. de como era o tema da pirotecnia. Bengalas dentro do bus tampouco. Por que non me deixades dentro da bengala no bus? Sí. Qué bueno que viniste, Coagliata. Sí, no, un bo partido. A mí non me gustou tanto a primeira parte porque vin un pouco revolucionado, sobre todo en toma de decisión con balón, como sentíndose mellor do que é, que eso é bo, ese nivel de confianza é bo, pero hai veces que hai que medir un pouco, Fijo ¿no? que yo dixo novia. Exacto. Conócete a ti mismo. E na segunda sí que xa moi ben, bueno, que é outra das chaves de como está xogando o equipo, que ten a 5 defensas que defenden igual. Van cara adiante sin medo ningún, Coagliata, como di Jorge, é un apostador nato, porque vai todo o rato aos duelos de todo nada, pero sempre lle sale ben. Pois non é casualidade cando pasa eso. Falla o gol, eso sí. Sí, ten unha ica dereita. Unha que pena. que quere reventar. Ahora que ya nos hemos acostumbrado a que metan nuestros defensas, ya es como que nos parece como fallas eso. Era clara. Sí, pero vai coa dereita, bueno, un Sí, eu creo que vai coa pouco, dereita ben, eu creo que tamén un pouco de medo porque ven o do Málaga de frente, non? Que a plancha aí amenazando, entonces quere eso, reventala. Bueno, Más tiene más tres. 3 y se pone primero momentáneamente. Y seguimos con Villares, que yo creo que aquí nos van a volver a preguntar que cuando nos llega la nómina de Villares. Un 0. Tiene un 0. Sí. Lo hemos salvado. Reconozco que suspendido. Eu puxenlle un 0 porque pareceme que é un error Yo también le grave puse un 0. ou un error grave, pero eu creo que é difícil ver o partido de Depor sin Villares. O sea, é difícil ver o partido sostenido de Depor, xa non sin Villares, senón con calquera outro centrocampista que non fora Villares outro día. Co ritmo que mete o Málaga, co ritmo, cas pernas que teñen Que por todos os eso futbolistas xogou. do Málaga, creo que non existe ese partido sin Villares corregindo máis nun equipo donde, o sea, eran Luismi, Bill, Stoikov e Mario. E Alti arriba tamén. O sea, a min pareceme que un centrocampista, o sea, non sei, porque o día do Córdoba que xogaches con Enrique e con Patiño, pareceme que o Depor fixo moi bo partido. Non é o mismo. Podía ser máis dominante, o Córdoba viña en peor dinámica, Claro. Non iba a ser tan amenazante como este Málaga que insisto, só hai que poñer os partidos previos do Málaga, un equipo con moitísimo ritmo, que corre moitísimo e que te amenaza moitísimo en transición, polo tanto necesitas alguén que pois que equilibre. Eu entendo que non é que é moi pouco popular dicilo, pero é que é así, é que o fútbol xógase sin balón, moitísimo máis que con balón. O balón polas pernas dos xogadores
de cada xogador non pasa máis de 2 minutos e medio por partido. Como non vas ter en conta o xogo sin balón? Logo hai sin balón ofensivo e sin balón defensivo. Bueno, Villares é que equilibra moito nese momento de pérdida, non permitiu que lle correse nada o Málaga, fai un partido, eu creo que bo, moi empañado por ese erro que intenta ir como ao duelo de Novi. O que se lle cruza por diante, non? Murillo, creo que é Murillo que se cruza por diante. Vai Novi con él, intenta ir como para axudalo, porque pensa que igual non chega e así o despexo eu, fai no fatal. E de feito, se vos fijades na retransmisión, no momento no que marca gol o Málaga e empeza a celebralo, el como que se dá conta do pantalón e fai así como que tiras culpa. El mismo se ve porque tira do pantalón como por non matar a alguén. Non matarse a sí mismo. Claro, e de feito, logo no postpartido temos unha foto tamén de Porté que sale Cristian Herrera dándolle un bico e el como moi hundido. Evidentemente, creo que é o primeiro que asume que fallou e que é un fallo grave, pero é que a nivel de continuidade pareceme moi importante este Villares. Que quere dicir eso que sexa mellor que Ricky? Non. Supoño que en cada partido pois haberá que un pouco establecer a balanza de que necesitas contra un Málaga para min. Claramente Villares. Sí, de hecho está la estampita ahí, por si no se ve muy bien. Que pido perdón porque me olvidé, o sea, fue mi culpa el empate contra el Málaga, ¿vale? Me olvidé, asumo mi error y Villares asumió el suyo y yo asumo el mío. Me olvidé de sacarla, la saqué en el 82, por ahí. Cando xa fallara, non? Sí, cando quitaron. No, ya no estaba en el campo. Pois aí tedes a explicación. Pero é verdad que tamén a sacou o día do Córdoba, que Villares non xogou. Claro, yo dije, bueno, igual es que funciona más cuando no está en el campo. Entonces, no, me olvidé. No volverá a pasar, lo prometo. Culpa se Lucía todo. Lo siento. Bueno, está Coagliata ahora mismo hasta este instante que aparece Mario Soriano en nuestras vidas otra vez. Bueno, Mario clave otra vez en todas las fases, ¿no? del juego. Xurxo, ¿quieres hablar o les dejamos a los demás? Por se parecías pouco italiano. Mario Dona. Seguimos. Pasamos a... máis 4. Non hace falta decirlo. Sí, é que é un máis 4, madre mía. Estuvo a nada do 5. Despois de controlar esa pedrada de Chimo que a controla, pero eu creo que aí xa lle faltoulle pulmón, non lle chegou oxígeno ao cerebro porque mira que ten, Sí, pero hasta él se cansa e creo que dá un pasiño de máis para rematar e o que lle tapan un pouquiño o tiro, pero parte é un escándalo. O de Mario un escándalo, dá moita rabia porque nós traballamos desto, non se nos deben acabar as palabras para describir como xoga alguén, sabes? O sea, é o noso traballo es encontrar as palabras, pero Mario pono moi difícil. Es que es una sensación de estar diciendo todo el rato lo mismo, claro, exacto. Pono moi difícil. Así que podemos pasar. É cansino falar de Mario. No, sí, claro. Sí, pero bendito problema. Aburrenos a excelencia. De hecho, hubo una jugada, no me acuerdo quién fue, alguien que estaba ahí un poco comprometido del Depor y se la pasó a Mario y Jorge Lema a mi lado hace, claro, a Mario siempre. Claro. Eu, despois do partido do Málaga, cheguei á conclusión de que Mario Soriano, que é moi bo a fútbol campo, sería moi bo a fútbol sala. Seguro. Porque é verdade. Vale, pensei que non me estabas dando a razón. No, sí. Vou argumentar porque por todos os partidos que vello de fútbol sala. No, porque o fútbol campo evidentemente móveste moito tamén para o resto, pero en fútbol sala moito máis, porque o espacio é moito máis reducido. E sempre se está movendo con un sentido que é como que me dera xogar con Mario a fútbol. Que xoga moi ben tamén sin balón, precisamente. Claro. A ver, neste caso, ofensivamente. Brilla moito máis con balón porque chama máis atención, pero se te fixas sin el é unha pasada. E se vos fijades, moitas veces dirige el o equipo, igual está a 40 metros da xogada, pero está el indicando o que hai que facer. É como a prolongación do adestrador no campo, é unha absoluta barbaridade. Ten o fútbol na cabeza a un nivel extremo, é unha cousa, insisto. Reforzamos desde aquí a campaña para olvidadevos de que é que Mario ten que xogar máis cerca da área. No, ahora mismo é o mellor medio centrocampista ofensivo da Liga, claramente. Efectivamente. Sin ningún tipo de dúda. Sin ninguna dúda. Logo está Rivas, que é máis dianteiro casi, pero como centrocampista é o mellor a nivel ofensivo da Liga, pero bueno, a nivel defensivo é o outro día cantos balóns roubo outro día. Claro. É que por encima ten traballo e non lle impide. Interpreta ben e porque chega. É unha pasada. Bueno, ahí tiene un +4. Seguimos con Altimira, que yo, con todos mis respetos a Mario Soriano, ¿vale? Igual también condicionada un poco por esta excelencia, para mí el MVP es Altimira del partido. ¿O MVP do partido? Bueno, podría andar de cerca, sí. Igual condicionada por la excelencia de Mario, no digo que no. Claro. Pero bueno, cuando ya te has cansado de ver eso, pues dices... Altimira, bueno, además, teniendo en cuenta que Altimira
clave no gol. Todo. O sea, sí, pero xogou no todo nesta semana. Sí, de feito, dudábamos o día de Sí, Córdoba, iba a xogar. dudábamos se iba a xogar Porque vimos fundidísimo. Pero é que volveu a correr É un moitísimo. escándalo. Como, para. Mira que ao principio lle costaba, eu creo que porque chegouse en ese ritmo competitivo do Villarreal e non acaba os partidos e tal. Ahora xa é un correcaminos. Chegou sin ritmo competitivo, pero sí que se lle nota Sí, ha estado outra pasta. O sea, sí, a nivel de condicional non lle daba o pulmón para manter eses esforzos 90 minutos, ahora sí, pero que logo con balón é unha pasada. É que empezou casi sendo ese terceiro central que ahora mismo é Chimo Navarro e sacando o balón e o sacaba maravillosamente ben. Ahora actúa casi de extremo, xogando arriba, ten unha conducción tremenda, ataca moi ben o espacio, é rápido con balón, pero ademais ten a pausa para elegir ben a acción. Bueno, ten un pé dereito que cada vez está enseñando máis. Madre mía, asistencia a Mulatieri é un gol que non existe e o inventa él. Levaba xa 2 asistencias contra Córdoba tamén a balón parado incluso. Descomunal. Sí. Estuvo a punto de marcar outra vez. Que tuvo 3 remates. Que non sale... Flípame o resumen. Non sale no resumen. O sea, que unha das ocasións máis claras da segunda parte. Sí, a que encara que recorta e vai o balón que sale pegado ao pau. Non sale no resumen. Xa estamos nos para recordarlo. No, aquí estorba. Altimira estorba ya. Bueno, por Dios. Pues un +4 para Altimira. Y seguimos con Luismi, que no sé, yo no sé si es porque me esperaba más desde que llegó o por qué, pero es como que el Depor no sé si el Depor no termina de encontrar a Luismi, si Luismi no termina de encontrarse él, no sé. Me gustó moitísimo. Sí. Pues moitísimo. No sé, yo es como que o sea, no sé si necesitaba que sea un pouco máis diferencial de lo que está siendo. Eu creo que lle faltan accións de highlights. Sí, pero sí que ten razón Lucía, que eu creo que xa falamos isto hai unhas semanas, non, de recordade cando firma Luismi aquí. Sí, montase parecía que estabas firmando o outro Jeremai da categoría. Tiñas a Jeremai e firmabas o outro Jeremai. Así que realmente non tuvo ese impacto. No. A min outro día parece que fai un moi bo partido. Outra vez, casualidade, xogando no seu perfil. Porque aí é onde mellor se... Sí, donde mellor se move. Claro, así a perna cambiada, onde pode... Nótaselle moito máis cómodo, moito máis natural. Pero sí que, claro, o equipo faltoulle un pelín de veneno e Luismi volve a salir de outro partido sin facer números e daquela é inevitable pues, a sensación que di Lucía, non? Eu falaba con Lucía onte, a min é un xogador que me está deixando moi fría. Claro, o sea, de que sí, como sin pena nin gloria. De que para este viaxe non facían falta estas alforjas, non? En plan, sí. claro, para facer isto, moi ben Luismi facendo isto, pero ti viñas en teoría para facer algo máis. Claro. É que xa non o vexo nin cerca de facer números, sabes? Na primeira parte fai 7 pases clave. Pase clave é pase que acaba en remate do compañeiro. Quero dicir, pode dar 7 asistencias, o que pasa que non acaban marcando. Entonces, o que pasa é que os seus compañeros son malos. Quero dicir, creo vale, que... le cambiamos a nota a Luismi y se la bajamos a otros dos. Nese caso, sí que eu creo que o seu partido tamén ten valor a nivel de cifras, o que pasa que moitas veces pois non son cousas del exclusivamente. Aínda así, eu estou con vos. Necesito un pouquiño máis de veneno de amenaza de Luismi, ¿no? De ostras, tes un bo remate, tes un moi bo golpeo de cara a porta, enséñame un pouco. Claro, exacto. Enséñame un pouco. Que non berrei ningún Altimira rematou 3 veces. Exacto, que sí. Eso, esa sensación de que está cohibido, de que aínda el mismo non se cree que ahora poida ser diferencial. A ver se na recta final, eso sobre todo, insisto, é moi importante que xogue por ese lado. Para facer cifras. Claro. No, pero para facer cifras, pero para todo. Sí. O sea, para todo, porque... o equipo máis a... Claro, o sea, dalle outra maneira de liberalo. Tes outro foco de generación, xa non ten que ser todo Mario. O sea, da outra maneira, casi Luismi nestes últimos partidos que estaba xogando pola esquerda parecía un señuelo, nada máis. Teñote aí, para que miren para ti. Sí, porque teño que poñer 11. Pero, sí, non, é máis porque atrae a atención, pero non atrae a mesma atención desde o outro lado. Por encima disso, que dicía Xurxo, xuntas a Chimo, Altimira e a Luismi nun lado, ostras, ese triángulo é moi difícil, como na ocasión esta de Coagliata, ven toda por aí. Unha parede, pues, xente que interpreta ben o fútbol, entre os tres va unha parede que se plantan na área a base de pases, non ten que haber ningún recorte. Bueno, tiene un 1 porque evidentemente hace buen partido Luismi, pero... Y seguimos con Stoichkov, que quitando a Ferrio, pues es el único suspenso de todos los que han jugado, que hace muchas cosas bien Stoichkov, pero no termina de estar acertado cuando hay que estarlo, ¿no?
ten moitas boas intencións e fai moitas cousas mal. Bueno, pode ser, sí. Dá má sensación eso. Pois. Mejor explicado. Sí. Eu creo que, si con Mario éramos redundantes, con Stoichkov un pouco tamén, non? A sensación outra vez de fai moito ben o equipo, a súa posición, todo o que intenta facer, pero cando o balón pasa por él, salvo o día, non sei que día, foi contra Zaragoza, non? Que parte marca o gol. Logo tamén ten a mala sorte de que mide un 80 en vez de medir un 60 e entran fora de xogo nese pase de Mario Soriano que acaba rematando. Moito. Sí, apúrase moito él, sí, pero bueno, un bo desmarque, un remate daquela maneira que traga un pouco Herrero, pero era gol, non? Era outra vez factura de Stoichkov, xusto cando viñamos de ver a Vil pois nunha situación moito máis clara rematar mal, rematar as mans do porteiro tamén coa esquerda. Ten ese veneno, pero creo que non lle está dando a nivel físico. Que non lo comentamos aún, que lo que dice el chaval de celebre 3 goles, uno es que le anularon a Stoichkov y otro es el de Stoichkov también, pero que claramente había salido por línea de fondo del balón, claramente. Sí, efectivamente, fueron 2 goles anulados, pero ben anulados tampouco. Sí. Pero sí. No, Stoichkov dá un pouco de pena decir, que pena que Stoichkov non chegara a Depor 2 anos antes. Estar un poquinho máis fino, porque é tan bo xogador. Porque se lle ve que e suma tanto. Veselle que non lle dá, e o peor de todo é que probablemente xa non lle vai a dar. O sea, non parece que sea un mal momento físico, parece que é como que se apagou. É complicado, pero bueno, a ver como resolve Hidalgo, porque de momento parece que prefiere apostar por eso, polo menos de inicio, porque por todo ben que lle fai o equipo, aunque despois non sea capaz de aproveitar todo o que genera. Bueno, tiene un -1 Stoichkov, no está dentro del top 16. Y seguimos para cerrar los titulares con Bill Nsongo. Te dejo hacer tu alegato, Bea. Te doy paso. Cando Mario Soriano toca a Xurxo é como... Cando Bill te toca a ti. Vou empezar a facer como a Xurxo, deixarmos a vos falar de ¿Cómo lo viste, Bill? A ver, Vin está verde, é evidente. O sea, en partidos así é donde máis se vai notar que está verde. A acción que ten en segunda federación o verá metido seguramente, pero esta é segunda división. Claro que se che vai notar que estás verde, pero bueno, aí tamén é un pouco ter esa paciencia. Ainda así, eu creo que sigue aportando moito máis ao equipo do que aportan outros dianteiros que sí estaban, o sea, non poden estar verdes. Sí, totalmente. Para a segunda. Sí, o problema do partido de Bill non é Bill. Claro, o problema é que Bill sea prácticamente o teu único delantero que pode facer eso. Ollo, que tampouco, o sea, estou falando de que se lle veu verde, pero fixo cousas ben. Para min a asistencia que lle dá a Stoichkov, que non é asistencia que sus compañeros non son buenos, porque está dormindo. Jolín, eso é... Sí, no primeiro minuto, casi. Sí, que che dá a pensar que é un xogador que ten cousas. Eu que máis lle noto é... O sea, o último día falámoslo moito, a continuidade nas accións. Costalle moito manter un esforzo prolongado. Ten unha boísima na que arranca desde o centro do campo, porque non sei se é unha pérdida de balón, creo que é un roubo, non sei se de Stoichkov ou del, arranca desde o centro do campo, encara ben, chega ao pico da área, fai o recorte, pero xa o remate ves que arma a perna, é lento armando a perna, e iso é por unha cuestión física, de que non está preparado aínda para facer estes esforzos. Costalle moito culminar todas. Difumínase. Claro, empeza moi ben as accións, con moita energía, pero como teña que facer unha carreira de 30-40 metros, xa se lle nublase a vista. Claro. Sendo un punta que entende ben o xogo, canto menos tempo pase o balón por el, claro, nos seus pés, mellor. É un xogador que é moi bo facendo os seus apoios e demais, incluso atacando espacio, pois pode ser bo, pero non pode facer 3 cousas consecutivas de alto nivel, por así decirlo. Además que eu creo que él sabe que se nubla cando lle pasa ese tipo de cousas. Eu imagino máis a súa cabeza como moitos garabatos, sabes? Como 1, 2, 3, garabatos. Mierda. O dibuixo do cabalo, non? Sí, o cabalo que empeza espectacular e acaba mal de maneira. Pero, bueno, eu a pena que teño que ainda non o vimos de inicio co equipo estable, ver a Mulatieri e el xuntos. Quero ver un pouco máis. Creo que Hidalgo os ve moi redundante. Sí, probablemente. Que, por cierto, volvemos a facer gracia que outro día falábamos de que lle reclamaba a Altimira un tiro porque el non chega a desmarcarse, e contra o Málaga reclama a Stoichkov varias veces que ele está correndo como a un tolo na presión, e abre os brazos como
por que non estás vindo comigo? Estoy con plan, porque non me dá. Non puedo, non tengo muchos pulmones. Tengo que administrar Claro, o se vai parecer que todos temos 20 anos. ¿Sabes? Claro, exacto. Eu cando tiña 20 anos tamén corría Pero como sí así. que eu miran varias como... A Estou mí me- correndo eu. Le deberían de poner un micrófono, a mí me encantaría para ver. Ojalá, É que eu ojalá. non sei se di algo. Eu creo que simplemente... No, pero a todos, para Solo- que le dijeras solo- Stoico, pero tú solo crees que yo juzga- llego hasta ahí. Solo juzga coa mirada. E non vi desde atrás. Dale, Stoico, que sí, confía. Luego dicen que nos pisamos al hablar, pero es que si decimos lo mismo. Bueno, pues tiene un 0, Vin. Sí. Un sólido 0 y seguimos con los cambios que uno los Pero- primeros. ¿Qué? Podo. Sí. Que non se relaje que ven por detrás di Panda. A ver si en Huesca vemos un endongo en Sonco. Igual tenemos que cambiar. Bueno, en Huesca igual ten ese fin de semana outra labor. Sí, Sí, que luego la y vamos a Panda. comentar. Sí, sí, luego, sí. luego vamos a pedirte Sí, números. Luego vamos a pedirte Ay, números. no, por pero- Dios, me voy. No, ahora es muy fácil, mucho más Sí, fácil. sí, ahora es muy fácil. Bueno, seguimos con los primeros cambios, que fueron Mulatieri y Jeremai. Yo creo que Mulatieri, cuando comentábamos mucho esto de que Zacas había ganado la titularidad con números, yo creo que Mulatieri ya ha llegado el momento en el que también se lo ha ganado. Ya. É que eu creo que está volvendo a recuperar eso. Se excusa era... Pero no por números solo, sino por todo. Claro, o sea, eso. E bicho como celebrou o gol. Por Sí, sí. fin. sonríe. Por fin, liberouse, Dios, que Sí. maravilla. Sinte. Claro, leva sangre dentro. Wow. Entre que hizo así el bajar y que celebró el gol, ya Tamén está, che digo, ya tenemos todo. o domingo durme todo o día fijo. Quedaría estasiado, como Dios. Demasiadas emociones. Sí, pero que Bueno. guai. A ver se lleven ben, porque incluso Hall Re- entra chorandiño. Dixen yo a Xurxo, chegamos ao periódico e digo, oye, mira, no gol, tócalle, non remata genial. tócalle, Xurxo, tócalle, no, no. tócalle Montero e tócalle o porteiro incluso. Tocan os dous. É un pase que é que te deixas solo, o sea, literalmente, non tens nada que facer aínda así. Deixaste solo, pero interpreta el ben o momento. No, no, o do desmarque, ten ten esa potencia para tuvémolo chegar. vendo, Sí. tuvémolo vendo Xurxo eu despois porque estábamos fijando en Altimira no seu pase, pero é que decía eu, ese pase con Stoico foi probable que non exista, por Que exemplo, nin o porque deixa. aínda Altimira está recibindo o balón, aínda non mirou adiante, e fijaste Mulatieri xa está iniciando a carreira a espalda de Montero, que depois hai que velo e hai que meter ese pase, pero Bueno, pero- hai que ter a potencia para chegar, porque Sí, eu sí, estaba, por eso, por vía o eso. balón polo aire e decía, non chega, pero ten un Claro, moi poderoso. no, moitísimo. claro, eso, despois o remate como é, ten unha ocasión clara tamén nada máis entrar, Sí. esta que lle dá Mario atrás, que pero bueno, eu sigo confiando. Houve É un- momentos que perdín a fe, É un xogador. pero Sí. sí, claro, no, xogador, É un seguro. xogadorazo. Y lo que hablábamos siempre de que se veía como que era falta de confianza o falta de no sé, Mm. y yo creo que hay que aprovechar este momento Sí, de sí, Mulatieri. parece que parece que está un pouquiño máis metido Claro, en todo, voluntario. ¿no? Sí, sí. Como máis focus co Mm. equipo, que sinte máis confianza. Mm. Entonces, pues, eu creo que hai que aproveitarlo. Non sei se mantendo de suplente para telo de revulsivo aí na última media hora, que é tremendo, ou apostar por el de inicio, porque tamén está sumando moito. O día de Córdoba tamén fai un bo partido de inicio, Sí, sí. entonces Claro. Bueno, tiene un 2 Mulatieri y seguimos con Jeremai, que volvió a jugar, bueno, sigue acumulando minutos Jeremai, volvió a jugar media horita. eu vino mellor. A mí gustoume. Un poco más, sí, un poco poquinho mejor. A mí gustoume. A min o que me gusta menos é a sensación que genera no equipo el. Exacto, sí, estoy de acuerdo. Que porque ves un cambio de comportamiento nos compañeiros Como si que, fuera, vale, ya salió Jeremai. claro, Hai que darse. de aí a quedar. Hai un balón que perde Chimo que a xogada non pedía eso para nada, e Dalla é o único que me porque levamos vendo o Depor unhas semanas, un Depor moi coral, un Depor que todos fan o que pide a xogada, aunque despois o fajan mal, como no caso de Stoico, non? Que cando te equivócate porque non che dá, non porque tomes a decisión mala. E outro día iso, o único que o gran reto, eu creo, de Hidalgo, ahora que encontrou xa esta estrutura, esta fórmula, é integrar a Jeremai, pero facéndolle ver o resto que Jeremai non ten que ser o salvador, que Jeremai é unha peza máis do engranaje, que pode ser unha peza definitiva, porque outro día salió e estando solo un pouquiño mellor, ten 2 ou 3 accións de desborde que é capaz de irse, pero claro, creo que casi me preocupa máis, vendo que Jeremai vai dando pasos a cara adiante, creo que me preocupa máis un pouco o funcionamento colectivo do equipo e como integralo a él, porque no fútbol 1 máis 1 rara vez é 2, que o propio Jeremai, que creo que vai para adiante. Si logras manter os comportamientos colectivos en ataque e en defensa, cambiando a peza de Jeremai por Stoico, bueno, xa o digo ahora mismo, o Depor está en primeira división, pero non é fácil. Non, claro. Non é fácil. Non é fácil, porque todavía non está él, está media hora, pois ainda lle vai costar para empezar de inicio e xogar polo menos 60 minutos, e 2, porque aínda que estea,
é un xogador moitísimo menos sacrificado para o colectivo que é Stoikov. Stoikov o comentamos, ainda que sexa un palo ese -1, e que fai moitas cousas ben e fai o que pide a xogada. Moitas veces Jeremai eu noto que pide o balón demasiado ao pé, que quere aglutinar el moito xogo e ás veces pois non debería ser así e os compañeros deberían entender, vale, pues me la pide al pie, pero pois é un señuelo, teño que facer outra cousa. Que creo que é complicado, É complicado para todos os equipos, claro, é que é o teu xogador de franquicia, pero isto pasaba cando Messi estaba mal no Barça, pasaba incluso este ano con Lamine Yamal, eses meses de que tuvo de pubalgia, os xogadores do Barça acababan ya pasando igualmente. Entonces, bueno, a mí pareceme que é complicado, pero que é algo no que teñen que traballar, Sí, tú como lo viste, Bea. Me está metiendo el dedo en la herida. Non sei, a mí non me convence Jeremai. Xa está. Eu estou enfadada. Perdiche la fe. Sí, estou enfadada con todo o que fai. Sí, perdín a fe. Xa está, pasamos página. Estou triste. Bueno, seguro que recuperamos a Jeremai para el final, que es lo importante. Ya vimos que ojalá, es un poquito mejor. O sea, que esté enfadada non quer decir que non queira. Aquí somos muy de rectificar, además. O sea, no tenemos nunca problema en decir, pues sería idiotas non facer. Claro, estamos todos deseándolo, vamos, que Jeremai vuelva a ser Jeremai. Ojalá me poña ao punto na boca máis grande da historia. No, claro. Y seguro que termina, porque si ya le estamos viendo un poquito mejor, bueno, seguro que ahora que quedan 8 partidos va cada vez más hacia adelante. Y luego, pues por último, Ricky y Patiño. Tenemos ahí a Ricky y a Patiño, que entraron los dos en el centro del campo para dar un poco más de control, no sé. Y bueno, ten un 0 los dos, tampouco... É unha pena o de Ricky porque estaba o cambio preparado xusto co gol, eu creo que iba a quitar a Luismi para ter precisamente máis control e máis pernas. Estuvo moitísimo tempo esperando. Manter a Villares no 11 aí de ancla e meter a Ricky un poquinho por diante para darlle xa ese control e máis oxígeno que xa non tiña con Luismi. Non sei se iba a ser ese cambio, pero a min parecíame de manual e creo que estaba ben tirado. Xusto marca aí o Málaga, ten que rectificar Hidalgo, acaba facendo que o que quita a Villares e a Luis, e ao propio Luis. A Villares e Luismi por Patiño, sí, por Patiño a Ricky. Bueno, xa entraron nun momento no que tampouco había moita... Non iba a haber control. Neses minutos da igual, o sea, imagino Ricky e Patiño en plan, que pasa? Por que estades todos correndo? Que pasa? Pero os últimos minutos foron de correcalles e non son contextos nos que estean cómodos ningún dos dous. No, Ricky cada vez é máis posicional. Claro. Mira que viña sendo na súa juventud máis, non é que non sexa joven xa, pero cando era máis novo, ese xogador máis de ida e volta, máis parecido, entre comillas, a Villares, e agora cada vez é máis centrocampista posicional. Insisto, non sei se é mellor que xogue Villares ou Ricky, porque parece como o debate de co ben que estamos xogando con Patiño e con Ricky, pois agora cambia. Depende. Claro. Depende. O bo é ter esas piezas para modificar en función do que necesites. Claro. Bueno, pues así queda el Power Ranking después del partido contra el Málaga. Mario sigue primero, segundo Altimira, tercero Coagliata, Lucas Noubi cuarto, se mantienen todos estos, también se mantiene Diego Villares de quinto, sube Luis Micruz, baja Ricky y baja Ferrio, que cierra el top 8. Oye, os primeiros 5 mantéñense, eso é boa noticia, sí, eso significa que... Sí, metes 5... Cinco xogadores que están, además, todos con notas positivas, salvo Villares, todos con notas positivas, pues eso. O sea, muy bueno. A ver si empiezan a entrar atacantes. Claro, pero bueno, recuerdo o tempo que estuvo Germán Parreño no top 5. No top 5. A ver, sí. Vamos a recordarlo porque se mantienen David Mella y Germán Parreño, noveno y décimo, sube Loureiro, sube Chimo Navarro, sube Molatieri, baja Vilsongo, baja Bardia y se mantiene Patiño cerrando el top 16. Ese Mella e Germán, que son noveno e décimo, Evo ver aí 3 fechas despois de subiendo, que veñen por atrás pisando forte, porque Loureiro máis 2, Chimo máis 3, Molatieri máis 2. Bueno. Xa ten outro color o Power Ranking. Cando os xogadores que non xogan van caendo de postos, é boa señal. Claro. Es buena señal, sí. Bueno, pues esto es todo del partido. Vamos a hablar un poquito del Depor-Abanca y del Fabril. Empezamos por el Depor-Abanca, que perdió contra el Atlético de Madrid. O Depor-Abanca perdeu co Atlético de Madrid 2-0, pero o Depor-Abanca, antes de xogar o seu partido, a derrota do Lama certificou a permanencia por terceiro ano consecutivo. É historia, nunca o Depor femenino estuvera 3 anos seguidos en primeira división, así que, bueno, creo que ahora sí se pode decir proyecto consolidado en primeira,
é momento de traballar no ano seguinte, moitísimas xogadoras acaban contrato, xa non hai excusa, agora, bueno, quedanche trámite, isto sí que é pasar o trámite. E creo que o partido foi un pouco nesa línea, ¿no? A ver, vas a Madrid xogar co Atlético, que está aí intentando volver a engancharse na pelea por Europa, pero moi difícil, está moi descolgado, entón o partido foi, pois eso, un trámite, unha derrota que contas sin facer un partido malo. Empezas perdendo xa casi Sí. na salida do vestuario, é difícil, Sí. non? Si querías plantar cara, un pouco se che cae o plan do partido, seguramente así. É máis cando son dous errores teus, ¿no? Que tampouco o Atlético necesitou ter o seu mellor partido para ganar, pero bueno. Y luego tenemos al Fabril, que tenemos le al tocó Fabril. remontar, pero no falló otra vez el Fabril. Outra remontada de campeón do Fabril, que vai como a un tiro, non está vil, pero está de panda, marcou un doblete, de feito os seus 2 goles foron os que serviron para poñerse por diante no partido, e agora sí, as cuentas están moi claras, ainda que... Seguro? Eu sí teño as claras, vin que onte moita xente dudaba, porque claro, agora existe a posibilidade de ascender na Bueno, próxima... porque volvió a pinchar el Oviedo, efectivamente, empatou con Numancia a ceros. Existe a posibilidade de ascender de ascender a próxima jornada, pero non en Riazor. Una pena eso. Porque o Fabril necesita ganar o seu partido contra o Ourense, que xogan o domingo ás 12 en Riazor. E a mala pata un pouco do horario é que o Oviedo xoga pola tarde. Entonces necesitas que o Oviedo pinche, da igual que empate ou perda, pero xoga ás 5 da tarde, entonces podes estender o domingo, pero en diferido. A pantalla gigante en Riazor para ver Jo, o a mí me parece una pena. Huesca Depor en Riazor, que todo o mundo Ya, que todo o mundo vaya, claro, que todo o mundo vaya a ver o Fabril e que xa todo o día, todo o No día. es mala en Riazor. idea. Pero bueno, A mí es a que- vez o Oviedo, entonces, pues a pantalla pequena co Oviedo. Claro, o Oviedo é Ahí os deja Camacao. Xurxo la idea del club. Claro, bueno, y claro. Jorge. Sí. pero ainda así, Quero bueno. dicir que lo importante es ascender. Pero Claro, me que parece pode una pena ascender, que pero sea claro, así, vai acabar o seu joda. partido, vai acabar o seu partido ás 2 da tarde e ao mellor ten que Claro, si esperar. eran todos Tamén é juntos aí verdad que creo que evidentemente non o podes celebrar porque non é No. matemático, pero si Pero ganas o é teu virtual, partido, claro, porque obligas o Oviedo eu creo que vai haber unha mini celebración no Home, é vestuario. moi probable, porque pero tiene date mucha cuenta que aínda que só sea virtual, estás a un punto. O sea, con que Exacto. Oviedo non Pero gane. bueno, Hai hai que que gañarlle ganar o de Ourense, Claro, que é un que sí, equipo que que sí. en Eso iba a alza, decir. un Sí, recién sí, sí. ascendido, pero moi Vente bo. ganar ya a Gimnástica Segoviana con un gol no añadido, está metido en playoff. No, vamos, claro. O eu sea, creo que teñen o moi claro. Fabril ten que facer, o tema é, o Fabril ten que facer 4 puntos, está a 4 puntos do Exacto. ascenso, polo gol a verás. A falta de 4 partidos. A falta de 4 partidos. Si os fai xa 3 en Riazor e E non o gaña Oviedo, o Oviedo, pois claro, xa por estaría, se non Sí. é cuestión casi, ahora sí que sí. Mira que vos dicía eu a semana pasada de bueno, ahora hai que pechalo, que xa sabemos Sí. como os partidos de tenis, De esto que tenis, tes un Sí, sí. 40-0 para 3 puntos de partido e ás veces custa pechalo. Home, eu creo que ahora xa sí, pero bueno, yo a este Eudo Sí. Ourense, que a máis de dicilo, Sí, é un sí. equipo que me cae moi ben. Están facendo as cousas ben, sí. Un equipo que saliu da desaparición do Clube Deportivo Ourense, fundado por aficionados, que está aí en Segunda Federación. Con ex deportivista no banquillo. Con Borja Fernández Con no Borja banquillo. Fernández, efectivamente. Bueno, pois ojalá lle vaya ben, oye, que non gaño, que perda o Riazor Eso, e que logo se meta en playoff igual e ascenda co Fabril la man. Eu creo que o domingo vai ser un Vai vir moita xente do día Ourense, guai, porque ademais. vai vir moita xente, vai haber un Así bo que- ambiente. Unha pena non poder ascender sobre No o momento. Exacto, pero bueno, temporada do Fabril, evidentemente, Una locura, super boa noticia que vai cerrar, que poda cerrar o ascenso a Primeira Federación, dache un salto. Sí. Sí. Paso que pase co, Sí, co paso que primer pase o equipo. primer equipo, claro, desde Ayer luego. estábamos Bea y yo en su casa, así un poco, bueno, después de salir. Y básicamente. Y verdad que estábamos hablando de. O sea, estábamos como en una nube. Nosotros estábamos como subidas en lo que una sea. nube, por lo que sea. Y Por a le- emoción do Depor, y non le por outra, decía- non por outra, non por outra cousa. Y le- Non consumirades Lucas Novi. Y le decía yo, Dios, qué fuerte que vaya a extender. Bueno, a ver, esperemos, ¿no? Que todo apunta a que vaya a extender el Fabril y que hace 2 años estaba el Depor en esa Sí, categoría. Es una locura. Unha ¿eh? pasada. Sí, sí. O sea, lo que te paras a pensar y dices, wow. O sea, o Fabril seguramente vai xogar na categoría na que estuvo de por sumido Sí, sí. Sí, é unha pasada. mucho tiempo sin conseguir Bueno, salir. síntoma de que se está facendo moi ben as cousas a Exacto. nivel de cantera. Porque é evidente Sí. que estás fichando xogadores desequilibrantes, pois no seu momento Vil, ahora Di Panda que está collendo un poquinho o relevo de Vil, pero a base é a Begondo pura. E aparte, Sí, eu sí, creo que ten totalmente. moito tamén de traballo de canteira captar nese último tramo de formación Sí. e terminar de formar ti eses tipo de xogadores. No, de feito o Celta fai no moito. Claro. E non son O sea, canteiráns. non son canteranos oficiales de Co- etiqueta, coa pero un etiqueta. chavales que chegan con 19 anos, 18 anos a Begondo
que lles das a última forma. Claro, aquí. claro, vamos. O sea, con 18, 19 anos non hai moi poucos futbolistas profesionales. Telos que acabar de, porque veñan feitos do outro lado, telos que acabar de moldear ti. Ten mérito, ten tanto mérito como calquera Está claro que as cousas estánse facendo ben, xa non só a nivel de canteira, quero dicir, o primeiro equipo masculino está peleando por ascender a primeira, o primeiro equipo femenino, terceiro ano consecutivo en Liga F, o Fabril vai ascender a primeira federación, o filial femenino está aí peleando por manterse, ascendeu ano pasado, está peleando por manterse en segunda federación. Bueno, son vos síntomas. Todo vos noticias. Sí. Bueno, ahora la categoría del Fabril y del Depor, las dos empiezan por segundo, pero el año que viene van a empezar las dos por primero. Cortamos. Y con esto hemos terminado. Pues con esto tiene sentido decir, ya nos lo creemos. Como Ya nos lo creemos, claro que sí. Estamos todos en la Hidalgoneta, sería. Hidalgueta. Hidalgoneta. Hidalgoneta. Esto vamos a discutir ahora mientras comemos. Exactamente. Bueno, tenemos partido el domingo a las 4:15, ¿no? Contra... Con camiseta retro. Con la camiseta retro, la jornada retro. Es verdad, ya la tienes tú, la conseguiste. Cuando sale de trabajar, Bueno. si sale a tiempo, que igual no. Bueno, pues nada, partido, esperemos volver el lunes. Tenéis muchos podcasts de esta última semana, ¿eh? O sea, hemos estado aquí dando la turra un montón de tiempo. Pero tendréis otro lunes, esperemos que contando otra victoria en Huesca. Hala, un saludo a todos.